Hungarizmi u ruskim jazyku, naslov master roboti profesorki Senki Benčik z Oznovoho Orahova i knjižki kotra perši raz predstavena na označovanju Dňa Rusnacov 17. januara na centralnej švetočnosti u Novim Orahove. Knjižka obravja požičky z maďarského jazyka a tiež i slovník so maďarskými slovami i ich značenjom. Slovník oblapja i ruski prezviska maďarského pochodzenia. Toto, co som žadala porobiť za tú robotu, to napraviť slovník tých hungarizmov, kde oni všetky budú objedinjeni na jednom mjesce. Hasnovala som roboty od profesora Ramača, od Lačaka i od všetkých našich lingvistov, ktorí sa zanimali za tú tematiku. A tiež tak som zazberovala i novi hungarizmi, ktorí nie zaznačeni po teraz. Na promociji bešedovala i doktorka Irena Lanc, člen komisiji na odbrani master roboti Benčikove, kotra medzi inšim nahlašela, že slovnik s hungarizmami bar sprimenljivi u nastavi. Ja sam već koristila primere kad sam na mojim predavanjima pokazala realnu lingvistiku. Jako su dobri za mene ovi primjeri da pokažem recimo studentima koje reči su preuzete od nas. Novonastati slovnik oblapja veći jak 700 hungarizmi. Kontakti s mađarskim narodom datiruju išče z Hornici, ta ani nje čudne, že nam virazi poprepletani.